Pozdrav svima! Danas istražujemo priču koja je zapalila internet i ostavila javnost u šoku. Zamislite scenu. Najveselija svadba, muzika trešti, svi pjevaju, a onda odjednom krv i hitna pomoć. Ali razlog nije bio onakav kakav očekujete. Kralja narodne muzike Radišu Trajkovića Đanija usred nastupa je ujeo gost. I to nije bio običan ugriz. Čovjek koji mu je bukvalno otkinuo dio tijela. Danas prolazimo kroz svaki detalj ovog bizarnog napada, ali idemo i korak dalje. Da bismo razumjeli zašto se ovakve stvari dešavaju baš njemu, moramo pogledati ko je zapravo Đani. Od siromašnih početaka na Kosovu, preko mukotrpnog rada u dijaspori, pa sve do titule kralja bakšiša, koji pije iz cipele. Ovo je priča o čovjeku kojeg narod voli do ludila, ponekad i bukvalno. Ko je Radiša Trajković Đani? Da bismo shvatili ovaj incident, moramo znati ko je čovjek sa mikrofonom. Radiša Trajković Đani je rođen 27. januara 1973. godine u selu u blizini Lipljana na Kosovu u Metohiji. Njegovo djetinjstvo nije bilo posuto ružama. Odrastao je u skromnoj porodici, a muzika mu je od malih nogu bila jedini izlaz. Još kao dječak, Đani je pokazivao nevjerovatan talenat. Njegov glas je imao tu specifičnu emociju koja pogađa u žicu. Karijeru je počeo rano, pjevajući po lokalnim kafanama i veseljima, pekući zanat tamo gdje je najteže, pred publikom koja traži dušu na tacni. Kako je dobio nadimak Đani? Malo ljudi zna kako je on dobio nadimak. Na početku karijere, dok je pokušavao da se probije na veliku scenu, sarađivao je sa poznatim tekstopiscima. Priča kaže da mu je nadimak dao jedan od saradnika, jer mu je ime Radiša zvučalo previše obično za zvijezdu koja dolazi. Željeli su nešto zvučnije, nešto što se lako pamti. Tako je rođen Đani. Njegov proboj desio se 90. godina. Hitovi poput Ta žena, Otišla si e pa neka, a kasnije i Nema me, Sam i Balkanac. Pozicionirali su ga kao nezaobilazno ime svake proslave. Đani nije samo pjevač. On je postao simbol specifičnog načina života. Onaj koji slavi, tuguje i troši do zadnje pare. Fenomen No Đani, no party. U posljednjih 10 godina Đani je doživio drugu mladost, zahvaljujući društvenim mrežama. Mlađe generacije su ga prihvatile kao ikonu. Njegove izjave, njegov odnos sa suprugom Slađom i legendarna krilatica Familijo, voli vas, vaš Đani, postali su viralni. Postao je poznat po tome što na nastupima ispunjava najluđe želje gostiju. Svi smo vidjeli snimke gdje pije piće iz cipele gosta, gdje ga kite novčanicama od 500 eura dok ne prestane da se vidi, ili gdje pjeva sjedeći na ramenima gostiju. Ta bliskost sa publikom je njegov zaštitni znak, ali se ispostavilo da je upravo ta bliskost bila okidač za incident u Staroj Pazovi. Detalji incidenta, krv na košulji. Vratimo se na taj kobni maj 2026. godine, prije nekoliko dana. Đani je bio angažovan da na jednoj velikoj svadbi u Staroj Pazovi pjeva. Atmosfera je bila kao i uvijek na vrhuncu. Đani je davao 100% sebe. Među gostima je bio i čovjek koji ga poznaje godinama. Dakle, nije bio potpuni stranac. U jednom trenutku, dok je Đani pjevao jedan od svojih najvećih hitova, taj gost mu je prišao. Svi su mislili da će uslijediti još jedan bratski zagrljaj ili narudžba pjesme. Međutim, gost je ponesen nevjerovatnom euforijom i vjerovatno alkoholom zgrabio Đanija za stomak i snažno ga ugrizao. Zašto je bilo toliko krvi?
Problem je nastao jer je Gianni nedugo prije toga imao ozbiljne zdravstvene probleme sa srcem. Ugrađeni su mu stentovi, zbog čega je na strogoj terapiji lijekovima za razređivanje krvi. Kada ga je gost ugrizao, on mu je bukvalno otkinuo pola mladeža. Zbog razređivača krvi, rana nije mogla da se zatvori. Krv je počela da šiklja kroz košulju. Gianni je kasnije izjavio da je osjetio takav bol da je u prvom momentu pomislio da ga je neko ubao nožem. Kada je vidio krvavu majicu, nastala je panika. Muzika je utihnula, a veselje se pretvorilo u dramu. Hospitalizacija i oporavak. Gianni je hitno prebačen u bolnicu. Ljekari su ostali u šoku kada su čuli uzrok povrede. Ljudski ugriz je, vjerovali ili ne, često opasniji od životinjskog zbog specifičnih bakterija. Vakcina. Odmah je primio vakcinu protiv tetanusa. Započeta je agresivna terapija sa antibioticima kako ne bi došlo do sepse. Previjanje. Rana je morala biti specifično tretirana zbog nedostajućeg dijela tkiva, mladeža. Pjevač je pušten na kućno liječenje, ali uz strogu naredbu da miruje. Njegova supruga Slađa je bila ogorčena, izjavivši da više neće dozvoliti da mu bilo ko prilazi tako blizu na nastupima. Kada pričamo o Gianniju, nemoguće ne spomenuti njegovu suprugu Slađu. Ona nije samo njegova žena, ona je njegov menadžer iz sjenke, PR stručnjak i u situacijama poput ove u Staroj Pazovi njegov telohranitelj. Njihov odnos je godinama pod lupom javnosti. Preživjeli su tračeve, afere, pa čak i kućni pritvor tokom pandemije koronavirusa, što je bio još jedan bizaran trenutak u njihovim životima, koji je Gianni okrenuo na šalu. Upravo je Slađa bila ta koja je nakon ugriza prva digla glas. Dok se Gianni šalio kako će sada postati vukodlak, Slađa je upozorila na realnu opasnost. Ovaj incident je pokazao koliko je on zapravo ranljiv uprkos imidžu neustrašivog momka iz naroda. Porodica Trajković je od svog života napravila svojevrsni reality program na društvenim mrežama, ali krvava košulja iz Stare Pazove podsjetila je da slava nije samo sjaj i luksuz, već i rizik da vas neko u euforiji fizički povrijedi. Mnogi misle da je pjevačima poput Giannija lako. Izađeš, otpjevaš par sati, uzmeš 1000 eura bakšiša i odeš kući. Ali istina je mnogo surovija. Gianni decenijama radi noću u zagušljivim prostorima, okružen ljudima koji su pod uticajem alkohola i raznih emocija. On je psiholog, zabavljač i, kako smo vidjeli, žrtva. Nakon operacije srca i ugradnje stentova, ljekari su mu savjetovali mirniji život. Ali kako Gianni da miruje kada ga familija zove? On živi za taj adrenalin, za taj trenutak kada cijela sala krene u glas sa njim. Međutim, ljudski ugriz je bio fizička manifestacija onoga što pjevači godinama trpe. Emocionalno izjedanje od strane publike koja uvijek traži više. Gost koji ga je ujeo nije mrzio Giannija, naprotiv, on ga je volio previše. To je ta mračna strana balkanskog mentaliteta gdje se ljubav iskazuje kroz agresiju, lomljenje čaša, a u ovom momentu i zubima. Zašto nas je ova vijest toliko šokirala, a istovremeno nas nije iznenadila? Zato što je Gianni postao simbol svega onoga što Balkan jeste. Nepredvidiv, emotivan, pomalo lud i uvijek spreman na skandal. On je čovjek koji je uspio da spoji nespojivo, da ga vole i akademci i radnici na baušteli u dijaspori. Njegova spremnost da se spusti u narod, da sjedne napod sa gostima, stvorila je iluziju kod publike da je on njihov drug, a ne nedodirljiva zvijezda. Upravo ta iluzija je dovela do toga da gost pomisli da je u redu ugristi pjevača, ali ovaj incident će ostati upisan u analima estradnih bizarnosti.
odmah pored onih priča o pucnjavama na nastupima ili tučama. Ali Đani, kao pravi Balkanac, ne dozvoljava da ga ovo slomi. On već planira sljedeće nastupe, vjerovatno uz šalu da će od sada nositi pancir preko stomaka ili barem debelu zimsku jaknu, čak i usred maja. Šta vi mislite o ovom incidentu? Pišite u komentarima i ako me video bio zanimljiv, podijelite ga sa prijateljima. Veliki pozdrav i vidimo se u idućem videu.